Oh, sudah live. Lagu apa yang lu nyanyiin? Ya ampun, ya Allah. Mendung-mendung ya kan. Paling enak tuh ya, paling enak pagi gerimis atau pagi hujan sambil makan Indomie. Itu enak banget. Udah ada satu nih yang nonton. Ntar deh aku ini dulu. Aku share dulu. Share gaming. Link in bio. Di bioku ada YouTube kan. Ada nggak sih? Oh, ada deh. Oh iya ada. Oh berarti aku ini dulu deh. Sebentar ya, sebentar. Aku ini dulu. Terus kita kasih website yang baru, bro. Dah. Ada. Ayo kita mulai. Yang like 2. Yang nonton 0. Entah apa lo. Ricky Padil. A group of men rode in, shot up the gate, and when we wouldn't let them in, they rode off. Shit, which direction? They headed west, but they didn't go far. They set up camp just north of Eden Hill. I think they might be planning another attack, so I need you to take a look. Oke. Katanya kita mau diserang. Thanks, Steve. Drifter. Oh, berarti kita nggak boleh pakai detach. Nah, suppressor. Aku mau beli ammo juga. Emo. Ini bonti, bukan ammo di sebelah lagi. Nah, ini dia ammo. 78, 42. Sidearm suppressor, primary suppressor, flashbang, frag grenade. Dah. Yuk. Ini apa dah? Bro. Wih, main musik. Mau main juga dong. Ya nggak dikasih main, nggak bisa main. Ayo, udah gas aja. Tapi di sini ada tanda tanya loh.